tanzira kada kushobera program yitu kamagara no kubagira program eji nebero bizo urupanze kusira gatanu shasha tuzeciro nambwe niwe w'abantu bareba TV ningo bikize radio bino mango shasha tuzahikire kandi mwe no wagotare birashaha twija kandi twatantiraho ori ha Revival TV kandi uri hamwe Revival Radio amagara omubwijwire mwasiba mutokwe kandi mukama witu Yesu asibo mnunga n'abatanjira mwe bari kwija omutebe kanisa natiresha tewa mukama kandi nawe rizoba twajumisha batayisomushaho kandi wahikira mu studios kandi kuja kwa natwegeza hanshonga nunje mnunga enkutekateka unekwata abantu binje bundi inahora kirebere ningubundo racyekukireba nanda kutugambira arubwo kushanga umuntu wakoze sebshaka kugira ngo oyeretere bishani ngashi oyete ku umureba okwese bishaka ngo bundi bishakija rero uzara bwo numushawisha kutwegeza akabi akari muri yecu abo kubana twegeza ningamba tugambira ngo icyo ne kintu cyo dashime gukora kandi cyashobora ahaweje umushawo nyine narwo muri Mission Hospital kandi umushawo muzaza ni manyo obunda batemba fenga programs no mumanya umushawo tunamanyanga sister gift kasime kandi uko na kutuamisha kutwakire rero atubabere umushongezi umushawo twakushimira niye nakira twabakira abarebi ba Revival TV kandi n'abaturikize Revival Radio amazina ndikatuseme gift umushaho muzarisa okuruga Ruharo Mission Hospital nkoko mutemekanisa wa program yabagambira ntiza kubantu gamba ahabuzibo bukorwa mu kazi koze bishaka okureta ibisha ngashi okutandika reba wow so ninyenda ngwibo bundo takatebe kino cyo inebyo no gukora akashahana kaka akushitama ukakurikiza bakaturabira mu kujyango bundi wawe n'umwana wawe ayinenda ningo bundi wowe nyine uyinenda umukazo wawe yinenda ishaheje niyo kwega tunakashoma ndi umakabera mutahiwe nyana gutwara umuco gutushabeho rero tubase kumza mu program rero ranga tubase abo kuba yakatubasise twabasa kubikora je seka tushabe mukama witu munji mubare mukama ahabizuberi bari kutugejeje imbabazi no kudusisha yesu yababurire mukama nshabangu wishoteje ku mwanya ngo yabituragambe bihise zina rebe kitinisa kandi bigire ubu byashoborekerwa bigire ubu byahwera ubundi abase kugira ikihamwe reka bituragamba abatafabisha mukama konka bigire ubu byahwera ayiyongere kugira amagara marunje kandi agagire umubijwire nshaba mukama ngo twaza kwenda program age yabituragambe byona bihise zina ryawe kitinisa twashabantara mu izina rya Yesu Kristo mukama wetu amen amen yes nibanyenda kukongera kwisenga program nibe live on YouTube so ubundi waba utakashire TV yawe ubundi murundi ninga inayiwacererwa ugumishije kugira ngo wataho YouTube no banureba program kandi hamwe na Facebook nibe live kandi ukwenda updates waza ezikwatini na TV yitu. We have X handle Revival TV 24 waza hono wine updates nyinji mnonga okumanya okufa studios nyenda ngo tugendere kimwe tu so program ya tretezo bashininga enshonge ya treta ebishaka umudoka kwesa embaze chinyakwe ninga shaka kujango oyeretere bisha base kuzara umushaho tugambire ahabenje kintu kitabonire ninga shomo tatashime kushikora we bareshira mutebekanisa wa program koko twatwagambireho ntenda gamba bintu obuzibo bukureta omukazi yaza kozese bishaka kugira ngo azale Ruhanga akatuha amagara ya tutebenkanisaje omukazi nagirinda emara mezi mwenda ngari full complete kumara mezi mwenda gakahoye omukazi akabona kuzara konga umweto kumanya umuntu we yagira bisha ningasho obu araze kubigira ningasho biratandika so nichirojira ranga wo kuyashara mungu okoleche ngogire bisha konga bumwaro bo kushanga omukazi bumwe yaba inpatient naenda ngo azale naenda ngo agire bisha ushanga yaje ati nyoka nkolese bishaka bumwe bya mama babene bakozesa ba mukake bakozese kugira ngo bakoreke ngo bazale so nawo ushanga yaje ngo kankozese ebishaka iryo tibibonire cyituma naje bibonire no mubaza of course no mubaze yo ni twine bumwe engineer gaka omubishaka so wakozesa
omubazi gw'ebishaka kiramanyisa ngu orikoresa ki omubazi so obuzibu nibwija kugira ngu noshanga ekyokubanza takumanya dozi omubazi ogwo orikoresa nigwingana ki noreeba omu igwariro namwe nituheereza omubazi gw'okuheereza ebisha kwonka nituba tukozire ki tugupimire tukumanya omubazi ogwo nibuza kumanya gwingana guti nimaba bamwe abagira omu igwariro eshonga bumwe hariho eshonga ezikutuma twaheereza omukazi omubazi gwengi gw'ebisha bumwe noshanga ebiro birengire bumwe noshanga hariho eshonga aine nk'engwara ekutuma twayenda ngu azaare juba oshanga twamuheereza ki omubazi gw'ebisha kwonka niguba gukozire ki gwine dozi nituba nitumanya eshaaha z'okugukuheeramu nituba nitumanya nitukuheereza obwire bukwingana ki nituba nitumanya nituheereza nkahe twine kuha n'akajuma kamwe kumara n'eshaaha 2 twine kuha dozi 3 zonka kwonka omukazi w'okwa kugira ngu yanywa ebishaka takumanya yanywa bikwingana ki takumanya nakubinywa haho obwire bukwingana ki so akakona akazibu haza omubazi itu omubiri gwitu ngwine nk'oku gukubasa kuregira ritengashi omubazi so okushanga wanywa ogurengeserize bumwe oshanga noshiisha ebicweka byingi by'omubiri bumwe bigiye bikubasa kugira ngu omubazi nimwe gukurabira gukaza mu mubiri so bumwe oshanga ryakora ki yashishikara ekindi ekya kabiri ekyokubasa kubaho wamara kumera kunywa omubazi ogwo kureeta ebisha nigureetaho ebisha byingi ebirengesereza itwe nk'abashaho twine ebisha ebitukumanya ngu at least omukazi ashemereire kugira ebisha ebi nituba niteekateeka ngu twine ebisha by'emiringo 3 twine ebikyeho twine ebyagwagatiho twine eby'amaani kandi giine kwija okubikuratana omukazi nabanza n'otusha tukye gija ryeyongerera gija byeyongerera kimwe ebyokubanza nituba nitubibarira omu seconds 20 ekisha kwija kikamara seconds 20 ebyo nibyo bisha byo kutandika ebyakabiri ebisha bikwija bikamara second 20 kwisa second 40 ebyo n'ibyagwagati then ebisha bingi nebikwija bikaruga aha second 40 kwisa aha ndakiika emwe ebyo nibyo tukweta eby'amaani bumwe abakazi bakugira bari kwikamba kusendeka so ko kwija wanywa ebishaka nibikuhereza ebisha byingi kare kandi twine eshaaha ezo kugira ngu omunda 10 tanteekateeka oshemere kuba nogiramu ebisha bitarengire 4 era omunda 10 oshemere kuba otarengize ebisha 4 okwisa 5 ningashi 6 ningashi ebirengire aho cyangwa munsi oyine ebisha byingi oba nibire ebyo kutandika oba nibire byagwagati oba nibire by'amaani munonga bishemere kuba bitakurenga ebisha 4 omunda 10 so ko kuba wagira ebisha birengire 4 omunda 10 aho ntuba ntwagira ngu wagira ebisha bingi ekikubasa kureetaho ebisha kebyo biwanywa ekinabanza kugamba ono otakumanya doze wakora wakoze so nebasa kureeta ebyo bisha bikanye shanga ryarengesereza so ebisha ebyo kubikurengesereza ntihabasa kuba hengi cyo kubanza ntabasa kubaho kugira ngo warauka kuzara hapana okurauka kuzara arico kiri twine eshaaha ezo omuntu ashemereire kuzariramu wateeka nga less than 3 hours cyo tukweta precipitate labor ningashi okora kukigwa kuzara so okora kukigwa kuzara okwo nako kwine ki ebizibu byaryo so omuntu kwakuba ruhanga we mweyo ni noko yakozire ebintu bye so nyine ndeje yo kureba nayo nene yakora so uko kugira bisha omuntu akiki 11 no mecha ni kikurekura kikurekura so ko kuba mwire bishaka change my exception kija chini so nyine ndagutaka akora ki etakaruhuko abogira ngo wanyu mbazi bumwe mwinje ningashi ugota kumanyana ni mubazi kigwine mani ki ningashi gushemera kuba ni gwine bwa dozi zikwingana cha so kituma wagira ekishachini nyine ndagutaka ki etaruhuko kituma wasara speed less than 3 hours ejo niyo tukweta precipitate labor ningashi okuzara speed mwe aba speed nabo two kuzara speed mwe yenda ngo menkwereke oku
buri kamwe ko kwija wajya dozi etariyo dozi ejo yakuretera ebisha byinji ebisha ibyo byinji byakora kusakuzara kuwaraho kakuzara ndahaza kuba henshi icyo kubanza umwe ko kora kakuzara nyine ndaniba yaruhire nyine ndaze ino muri mu muhango wamara kuzara so aboja ngo yagire ebisha bitakugirugaho ne contracting icyaci so kwe kwisobwire naye koracha ruhira wamara kuzara ezaho hazo yijuke ngo uko kweza kuzara nyine ndegesheme kugumiza mu nekora ki nekora nekwata kugira ngo utakakora utakaje so hati yamara kugira ebisha yamara koroha naye kejera ekachiruga mechindo ushage wakora ki waje muno ati ngwenda kugamba kuja muno kambanze ndugeyo ninga ngumize mu ngamba kuja muno okuja muno ngani mukumanya nico kisasinga yo kwita abakazi bamara kuzara mu Uganda yito hakora tigwe ngwara za pressure nje so okuja muno ngani ko kucasinga yo kwita abakazi bamara koraje baza kuzara kandi kicasinga yo kuba ikira leto kuja muno nga nuko okushanga nyinenda yanga koraje yanga kwekwata so kuba bumwe waza ujyo mu igwariro tukwereza imbazi tukoraki kunga ukuja munonga kwine complications nyinje so ko kumara nyinenda ko kunabagambire bishege gishake biwajihereza tuma yaro waheza kuzara nayo koracha bero huko ere mwakoro mulimo guyeshe birokora ukuja munonga kwine complications nyinje ukuja munonga ni babasa kugira ngo bakwereza umbazi cyange bakore ibintu byinshi munonga bamwe abakuba yamukanya kaca so bamushanga wayitenga kuzo musiyeta nyinenda kujihamu bashanga bamwe waruzinga nyinenda akuba nyinenda of course yanga kuremwa kukwata nubo kweze bakakweza imbazi nabwe kanga so kiramanyisa ngo wakoracha nyinenda ndibajiyamu nango takajere bamwe aro nabo bakujiyamu nabwo bagumizamo babajure munonga shanga bafu so chikuba wale yango okuja munonga kucasinga yakorachi kukureta abakazi so bumwe omubazo gwo gishako gwanya nago ningubasa kutuma wahika hakorache ahakufa kurujiro kutwatandika wagire bishajinji inenda yaiza ati wazara speed inenda yaiza yaruhukwa moya go kwekwata waje munonga ekindi kubasa kuretaho ahakuzara speed okwe no manya waba uri kuzara tune maso zeze zijyahe zikutanura ahanse hamwe ahabukazaho umwana ari kuza kureta ningashe tweta perineum so no basa kugira perineum tears hasheme kuba ni relaxing wabanoza konga wabo ine icyo twahegamba kuzara speed umwana narahuka kuri abajengushe hariho ubwira aho bishokozeke wine byinshi umwana nakana korachi naraho takubwire zo maso zikorachi zika retracting zika contracting zikweshanjura so umushanga wafunachi izo tears nazo zine complications nyinshi cyo kubanza bwo kushanga aretse kuba tweta VVF vascular fistula kushanga fistula no nechinde chine chazaho okureba twine organs omumubiri so hariho akashoka nkali akashoka amazi hariho nyinenda so nushanga muscles ezikwatano nazakorachi zataguka kituma amazi ningashe bitukushoboza gyatanga koreto ngahe omubukazi ningashe nkali yatanga kutwine rectovaginal fistula hamwe na vasculovaginal fistula muscles za vagina nezenkali na walls zenkali zakashoke nkali zicweke kituma hakorachi ate bintu byajangana habuje ngo omwana speed yarabaho yakutagura ahabwamana ebishebi yine byakorachi byakutagura so ejojo nayo nemwe complication yo kubasa kutonga ekindi no kushanga ngo ezote yahaze ubwo nziba of course mukama katuhanga kugira ngo aho habe separate
so namwe kushanga bakubazira umwe shanga yaba extensive nayo nene breeding so umwe nayo basa ku breeding munonga shitoma wagira complications nyinje shanga umwe wakakora cyo akufa nico cyamuhero I know okufa omuntu yafa ni cyakora hatari ikindi cyo kora so aho kushanga so ndibanza warabo mugize complications nyinje shanga umwe baba kubanza baba ni conscious for those days abogira ngo warabiro mu complicated delivery tigwe then ikindi no basa kushata ko munagwanye nenda habwa speed habukora ucira kuzara nomanya hata munagwanye nenda kuko bano ugire bisha umutoni kubana kwata munagwanye nenda gwiguka abakazi twana tubagambira twafucebero mwe guhara tukagambira centimeters notanja hari 1 centimeter kwesa hari 10 centimeters and we expect kuburi eshahemwe kushanga umukazi nayiguka umunagwanye nenda centimeter konga remember hati waruga hari 1 within 3 hours wakari 10 so nchanje manyisa ngo umunagwanye nenda mwete guhabona time yo kurelaxinga umwe so gujya pressure umutogo mwana gutira pressure pressing so shanga umwe nago gwakora ki gwataguka so complication ejana yeri hoyo kushanga ngo precipitate bawazara speed mojuka echarge resire ombishaka kugira bisha nyinji ukazara speed so munagwanya nenda gukora iki gutaguke gwataguka focus nkukugubazira umwe gwagumana gujo munonga ecyamuhero no kora iki kuyamunye nenda nago bakaguheza nabwe ryayanga ukakora iki ukafa ukufano cyanje nico cyamuhero so ejo ni complication yongira ngo wanyire bishaka wagire bisha byinji kuweza bakora iki bazara speed ikindi nenda nebasa kubaruka utakazi pressure y'abanyinji cyo kureba bimwe abakazi abakoba bashemezi bw'emirundi ebiri niba binobuta babashaziriho so nenda nebeti na man cyo tukubagira ngo tukakora iki takurinda bisha akwa kubaza ugire bisha nibasakora iki kubaruka ungara abakazi abakinye bishaka bine ki bine nayo kuba no rukinda rumwe tukakweza mu mazi gwibisha agoja ngo birabyine ki amani so bumwe bwo kushanga wanyu mubaza uja to kumanya dose kituma wakora ki wabarukanye nenda ebisha by'abaginji byakizanye nenda ki amani nenda yabaruka arobo kushanga kwe kubaruka arobo kushanga yaba severe tired and beyond repair tibakujibazira tibakoresha so hati twaika hari nenda hatobwe yabaruka twaikanake aha umwana nataka mugambireho no kubuza umwana itsajya ha mukazi complications zibo ko mukazi ziwakora ki iza kubasa kwika so hati twaza ko nenda akora ki hata nenda kwe kubaruka umwana robo kushanga twashanga teka bire severe teka barukire kumunonga barabasa kujikora kujikoma akoma so bakutwara umusiyeto umwana bamwihama bakikora cyo bakikoma kongari hejere kushanga ngo ya severe teteri eri beyond and repairable so shanga ngo no gukora cyo no kujihama bamwe nangwa no bakujihama mushanga wajure munonga ubuva munonga wahendera waje munonga bumwe tabasise ku managing bumwe no shanga abakazi bali omuri wa health facilities ngo mu health centers ninga bajyo mu cyaro ahatari yo services ezo so by the time waza kwikayiguhariro ibintu bibajya akaze iki byarengene so ezo ni complications zimwe ahazo ibo mukazi zo bifasa gukora ki kutonga nenda akora ki kubaruka ukaendera bamwe wafegwa ki nenda ningashi wafegwa magaraga ngomana nanze kuzasha utakakira bimwana umukazi hatari mu cyaro oba kwatire bishaka sometimes nango ubundi ushanga babimunyiso ubundi atakoyishararamo kozi amakana wembe babiriyo ukati yakayaba kanenda ningo umwe yabari haruteza kubaruka aho signs zo kubasa kumugambira ngo nkataye wakaho ikibaza mcarenga signs zero nabasa kushata sign imwe yo kubanza no bawo ine bishagинje from nowhere yabibure
ke kuba kabirekeraho shine cyakora nyine ndako kuba ine bishaniye ne kwataniye gutuma wagira ubwo busasi ngatwe kubaruka mweka baruni kuyakora ati baruni kwe kubaruka nje mayinsa ngo tekikora ki tiya kindi cyo gukora tini cyo gukora ni wenyine kuba buri ngo mushaho uyu no mukaza agiye mureba fro ya ine bisha byinji from nowhere bisha byakora ki byaceceka byabura takujwa kandi shagamba naje umwe eshagamane basa kwijana ninge takora ki twine tweta concealed bleeding hamwe na bleeding yo kubasa kora ki kureba so umwe ruranga yacha kukunda no nishagamane kora ki nije bamanyi oburi kuwakora ki kuwaje kandi umwe yaguma mu ndo takora ki utachimanya kashi hino kusha because atorado inde bishoro no shasha atoka anashi no mwene hata kindi cyo cyagwasa kugambira hiruri ikindi cyo wasa kureba nimasha n'ubundi akabashaho no kwata hibondo mwamara kwata hibondo no kwata parts z'umwana yashobora iyo mwana hata no murera ngahe umwibondo no hurira kano kwata ki kano kwata umwana so cyamanyisa ngenda hati umwana yamushawize kare hati no kwata ki no kwata umwana so jeje ni complication yacha yo kugira ngo wanyire bisha wagira pressure nyinji yenda ikakora ki akubaraka so signs zo kubasa kureba ibisha cyo kumanza ibisha binji kitakuruga wachine ufeme umukazi niko kunagambira mu ndakika 10 not more than 4 contractions ibisha bitarenjire bingahe bina hatitera amakashoni ndakika 10 ikisha kimwe cyacimara kajengo ine ejyago hagati njye seconds makunyana almost a minute so there are 10 minutes so shangi bafune bishanka mukaga meaning in 10 minutes no resting or like 1 minute so and in those 3 hours inenda yaberiye korake eri koresa mane so wabotari rake shanga inenda yakorake yambaruka kandi hatumwana umwana we ibi mukazi behoye yo mukazi everything cannot be everything cannot be so umwana of course now tira umwana naro so cyo kubanza yo mukazi bumwe eco intakagira mwana umwe ugiye kushanga ugiye kuzaraje ngo shanga baza gukora ki bakushemeza cyo kubanza bamara kugira bishe byinji kugira ngo avoid kugira ngo utayika shayo kushanga warapcharinga nyine nda yarapcharinga ni yashitugira ngo akugira complications zo kuzara waza kuzara uje munonga instead nawe ni bakora ki utabona kushemeza kare and kushemeza kwa emergency kuba atakuprepare injire to so carry a lot of what complications what no basa kugira ubuzima bundo watungira ngo bakutwara speed bumwe to kumonyo ko tebeka disibwe enchi so just Koraki kukushemeza nanyenda kuza chebisha hari ukushanga ebishaka byakora vice versa ubundi bishabya buje cyumwe cyo nshaka ubundi konga arabo kushanga maybe kana bamugambira ibishaka litakozire litariyo ubundi nyine ko yanyamuce yatina gashiti yanyu gukora gukumara kujana ngo ngumutanditse bisha kandi ari abantu abo kushanga batinde receptors zo mubaza ninga batakugira bisha ninga batakugira bisha hari umuntu no kubasa ko ari umubazi gwebisha no muigwariro bamuhereza konga bikoresha completely araba kazaho kushanga ngo bamushemiza kugira ngo akabure bisha bamubazi gwebisha tiyakoraje tibyije bakoraje bamushemiza so umwe no wasa kushanga ngo ababa kugira ngo cyakora vice versa no wasa kubinya kushanga utineke atini receptors zo kugira ngo no waza kugira bisha to producing oxytocin kugira ngo utandike kugira ki utandike kugira bisha ushobora katubiremo twarugayo
turabire mu mwana wabagamba ukura kuko cyuti twagaruka ukakinyuma turabire mu mwana we umukazi yayiteka ambazwe gushaka kukurete bisha umwana we yamutahatezo ki rero turaheze ntuje kwakira amasomo waburi hati Umurebe wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismanseji noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye mu program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo na program zeitu nangona bahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehangura ebera abanyamwinji kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukeme bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nubaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi kwanjura bakugom byo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezaburi muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano uzinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabei karunji mununga kandi niwe wabanoenda kugura nibakora hoje mununga ahakabei karunji bina introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunji bwo rukujwara okasha kuwaruga America bini neckties n'ibindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na renote mushanju 83 93 anana mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me. Okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13. Ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarikane shurensia ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi eziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo nizabazi gitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 98 na no tumushanju 52 98 yejo saba banira urinde byawe nabawe hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mujisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Gwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 30 anana 3.
Mbarahuka Sako yagabura umukino cy'ukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abumwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebero 20 yo kwezo ku 12 rero wa fixed account no kubika miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangurebera abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutarugumuna kanana zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho Kasako ukurugebero 20 yo kwezo kwa mwenda okustebero 20 yo kwezo ku 12 mazima kazano no bukarwa gati ebrabo byo kwangura nibinji harmente embuzi emifaratsi hufaz t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya biri kukiraho tera no tumushanje mukage mwe 19 nkaga nina 29 Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya Revival TV amagaro wijwire. Kurko mukahumiro kandi orium program amagara no kubaje tino mishahara munaturabira umunshunga ningashi ebizibu gwasa kwikaho iyo wakozesa umbazo gw'ishaka ningasho gw'kinyankore kujangu oyeteke absha yamna turabiramu iwe ngo mukazi ekikwasa kubaho koka tugirango ekikuru munonga kwa kwandu watu ekitaho ebishe umbazo gwo nukuretera bisha byinshi abo kwa dozo buye bwinje neza kukore mipima kwetera bisha byinshi ebisha bishe speed uzaraho naho bwanyuma yo kuzaraho naho atebizwa no gutandikira tandike kujwa basi kubarukanye nenda umwana wawe warge harire kuko yatugambira mbone nibinji koka hatwaza kureba especially ebwasa kubaha mwana wanywa umbazwe kinyankore kweretera bisha utarga so ati twareba umukazi twareba ngo cyo zibuwaza kuzara speed most likely kandi bwanyuma yo byone eshikweruka no kufa kandi twajangwa aho really tba no ba watogo mungaro mbone hato mwana we umukazi kakunywa bishaka abahoje Umare mteweka nsawa program ango futwa twagambire ni nguko wasamarizinga umwana we hatobuzibu kandi obukwisha of course okwe kureba n'umureba umuntu yaba nazara n'umurebe bishejya kubaine kuko twagamba they should be less than 4 contractions zo mundashiki 10 so koko bano mugenjo time of course umwana nawe ni wakuba alikwatwa arimo kuraba process kugira ngo arabo magufa ganyina akolechi ashohora zago so umugeje process kugira ngo ine bishe bya speed umwana nawe tarafu no time yo korache kuko restinga so naza kwendera wagirache fetal distress cyo kushanga mbakugamera ngo umwana yatera kubi fetal distress tuneze miringo ibiri tunere kuterera higuru tunere kubanetera hasi tunene normal ranges zo kushanga kugira ngo ejeje niyo no fetal heart umwana ashime kuba natera so tandikira hari gani 10 sari gana nkaga ejo niyo normal range umwana ashime kuba naterera gwa gatongo so kwa kuzahansi gani 10 hamwe na higuru yigana nkaga cyo tweta fetal distress ngasho umwana kugira ngo yakora ki yaro so bumweno atko kudire bishebi kugira ngo umwana relaxing n'ibishake byo nana binywa kuba babyo umwe kwa kubinywa nibishisha mizigo umwana bibajya green sign imwe ya fetal distress kushanga yatera below 110 ngashayigura 160 then kwa kateshwa amiza gakuba nigarugama umukazi eshwa y'umwana ine kuko shemere kubera so ariho bo kushanga yahinduka so yahinduka ito nichi tureba ngo umwana yatanka koreche kura shwa y'umwana ishime kubera kiriya gani kamizi gari kiriya kari mu kebintu bya mutaratara konka atko kushanga kaba haza muka green kakoni ka grading ngoni kacheho na hagera yaba mu green itakwasire munonga aho jawo mwana nabwe ari kuruha
kandi ekikurengaho then ari kushanga bikwasire bya green munonga soko kushanga bya green munonga bikwasire urundi umwana naterera mu range ze zinagambira hansi n'ingashayigura so immediately ntubantugera ko kubonye mu guharira no kwirusa bakakora iki bakaza kushemeza bakiyama mwana cyakoze akihuriye atkonke eki ubundi cyo tinguma abantu basa kutushoborera umwana kuterera hansi na yiguru ati bona baro konka abwencho guyaterera hansi kandi bakaterera yiguru so it be different konga myona no kora iki no kuruha Dijani sa tingo waza kuza kushoborera jodanga ejo process science amanyachi but umwana wo munda ino mutima kuko nikora iki twine ibintu bitukozesa kurikizo ki umwana so kutwanturikeza nitubara umuntu acika emwe umutima gw'umwana gwatera zingahe gwatera hansi aze hansi kandi eri kubi munonga kugira yo hati netera hasebura nangwa ne yayiguru nayo netera munonga yeze koracha ebura so ko kubyo mu igwariro bani bakumonitaringa nchoro kurebera umukazi yajyo mu igwariro ntubantugumantulira nyabo ishatuze koracha tuze kurikiza mwana nyabo ishatuze kurikiza mwana because arana araba mu process ya rebage anything can happen so ntubantutiza mwana kureba umwana wita cyakozireke acyarije ato mudashikanje just umwana arihire ahamuzire nchimensaje umwana urihira ahamuzire it is an emergency because umwana yamara kuzagwa arohire kideshi tweta atwa kumara nitotwamara kurera ngo arohire the more we act washanga to acting a speed kugira ngo tumwihe mataka kozireke atakugira ngo azagwe ataruhira haro kushanga ari munda yaroha kungaga kumwiyayo hata ayibwe yakozireke harije mwa bakazi tiba kushicenga no yaja nkashika banshemeza ngo mwana yaruhire kandi kanale so because to can college acting so waja ngo umwana yakorache yaguma ruhire so ntumanyisa ngo hati nza kumwiya yakozireke ariko so twatanga kugira ngo wajire bisha byinji umwana bamwita kumuhache kubona time ujangu arexingemo shanga yagira pressure nyingi nawe yakorache yaro so kwa kuzagwa umwe cyabo chance kujangu igijyo kushanga ngo yakanaza gwa speed umwe yamere bishaka naza tune complications naweza kushaka korache kugera kumere bishaka kumye ebize ebyo akabimera kushanga yagira yaba obstructed kushanga cyo kushanga twagamba basta asphyxia umwana uri kuzagwa rohire no kuba twine scoring abana umwana ashemeye scoringa twine parameters tukushanga umwana ashemeye scoring zijihari 10 so ni parameters zitane ziduscoring umwana okuyarira okwari active okwakwisa okwakutera umutima gwe so mwega kole umwana yarira no bamushoho yashemererwa no mukazi nabo nibakimanya nategereza umwana akoraje kurira haze cyo niyo sign niyo kimwe kiri kubasa kuzibira n'ibindi koraki kuba so mwana kuba atarira ntibashimanyisa n'ibindi byo nabiri hineko kubitarije so ko kuba waza ko kushanga wanyu bishaka umwana hati yaro bucaba wamzara kozireje aruhire chikweta basa asphyxia zine complications nazo harabo kushanga barugayo byo kushanga abana ntubahereza kuseni kuba resuscitatinga no mupika je no muteka mwoya kugira ngo ahise arire arugeyo atandike kwisa so kuskoringa okwe tumono shanga mwana aba kuskoringa hansi ya mushanje mukaga kagitano ina ishatu nabari ngofire konka sometimes narugayo but mwana wo gori kuskoringa nkishatu bibabo kushanga bineza cerebral palsy abana babo kushanga ngo baba bakweta ngo babe biraje kaba bakshanga they need a special child there is a special child abakushanga abana bakushanga nk'utaraze kusitama taraze kutambara taragambe ogo kuturaho tine cyara yegashire tarazo mwishomero tine cyara ko complications zizarugire kugira ngo yazagwa ko zireki aruhire so majorly that is the complication kugira ngo wanye bishaka wazara umwana aruhire yafuna izo complications wow so nanyenda gutuhereza umuntu uri ha TV ningokize radio obuza cyubuzo cyawe abo kuba umushawe yatogesaje kandi manya ngo bundi niwe hine bwarebero kwe ninge bwahurire mbone chance niye jo buri ha TV iwe nambano banogereba
kandi waburiye ha radio nubasa kutera 0763 10 ningo tere 0784 16 95 obuzo mushaje buzo cyawe namnonga ikwaterine nana okunyobshaka ibyaro natogeza namnonga waba urunoza kuzara kugira ngo batandike busha. Yes, hello. Yes, please. Twasibaje nyabo asibota. Amina. Wanji esumne chweka garka mturebe. Nanoha? Judith. Yes, echibuzo chao Judith. Echikwete omukazi atakuzara. Yaba inenda ninga atakujiranda. Yaba atakujiranda. Wow, webali Judith echibuzo chawe kandi umushaho naza kugarukamo. Iyo nubasa kwebera umyamugisha ubuze ekibuzo cyawe umushaho akugarukemo ubundi n'ikitagamba ecyo kwenonda kumanya. Yes, hello. Yes, nyabo. Twasibaje wasibota. Amina. Nuwapire Judith nakwakira. Namira kuvuga umushaho we. Ati omano batakshange ekwashirem. Binike bigenze yawe yashakanje byana gamba. Ando mushanga cyo kumuntu takwenda kubesha. So kero rero bambafoka kugira ngo kore. Obitkozese. Kandi washanga wakozita wafuna muri bwo. Mani kizo na kireza kimage. Bambe, webali Judith ekibuzo cyawe. Kare niwe kurungi konkotargaho aho kumushaho naza kugarukamo moyo wa mukama amubase niwe no basa kuteresa ubuze kibuzo ubuze umushaho ubundi bwateye no kuzara. Yes, hello. Yes, nyabo. Twasibaje wasibota. Nagenda kuvuga. Nobo inemchi? Tunako. Hello, tukurire. Ntumini ukwenda kwegwaho. We nikaza nimemusebiri. Oine musebiri. Nabashemeza mutemu ndebiri. Ati babera shasha buro byahwire. Azumi bana ha university. Baada kuona nacho na kugatiro kugana buni shasha mukatire. Mimi natukumba Muzendena mezanga. Ngogaruke bakushemeze. Enda biro tukache ina mezanga. Tubakugambira bwenche mbenda kushemeza. Tubagambira kugana ngujekere kune Nubakwetanye bo. Izindi tutwarakwata. Konka kibuzo twashikwata je cyona kandi ushona zagaka. Nyenda teze mnyamishomwe aho kwita kikazizi za ho just one person. Abuze kibuzo cye nawe rero umushaho abakirimo. Yes, just one person basa kwetwara umushugu. Obuze umushaho. Yes, hello. Twasibaje wasibotanya bo. Amina. Anka zamusa. Then kuna zamusa aja nobe ko kuzomu wabo kabishale byo kujaku oli sinzi karamu. Then mwona kuna sinzi hasi halisa. Omanya okuisha kana ngomana haba na buri kasha kita wa kaita ya baraka. Tindu kumanya kawachiri Konko kanisa wazaraji. Kanisa na zaraji. Wajango kazaro mcharo kota kashimuraro. Kanda kashira ni bwa
mpaka kwa tosha hanze z'ikiro kandi ndakubasana kubona kumpamura yo Omwana wawe ariki? umwana aribyo Izina bakwetu wawe? Namanyari Uzakariani ya endeke gyakanga zareka gyakanga Wewe no zari yakanga? Nizari afasha Byakashatu. Wewe Ruthi kandi umushona zakaka. Yes, reka tukoma hari aba mwe barukurikiza kandi mukatera amasumu namutugarira mama ntumanya ngo twandi gamba nabo nibaba bariyo. So, umushaho utindira chika mukamukaga. Gakama banta batutaye. mwebare abakutureba aha TV kandi n'abakututize aha radio. Omuntu okubanza ni Judith yabuza ngo ntihaba habireho ki okushanga otakuzara kandi wahise zobwire gukora ki kuzara. Ekintu ekyo Judith ngenda kugira nti twabaruhara Mission Hospital twine omushaho w'abakyara nigashobora kweta gynecologist. Eshonga yawe niyetega kwija mu igwariro ukareba gynecologist akuba ntibabigiye ibintu byingi, so ine kwija ukareba gynecologist nabariho burizo baburi kubanza kisogo wakatano nubasa kwija ni convenient time ujone bamushaho garuhara Mission Hospital akoragure rero murebo ko wagirebe wawagirenda. Judith karere wakarere anagira ngo narugo mu family yo iba kwikiriza kolese bishaka muno nzo tukugamba ngo wagirenda niwe ngo mukazi umushija wawe mero involvement tweta mero involvement umushija wawe mwe naba namanyise kintu cyango ahanda yawe n'umwana, so ntugamba ngo wagirenda wabano je kuchebeza winje n'umushija wawe umushija wawe kwije mu gwaro ntubasa kuba counselinga hamwe tubagambire ahagege ibintu bya briefs zo mucyaro disadvantages zo kutwazigambaho ubuzibo bukureta mu mukolese bishaka, so kituma wayangohegwa kusingiwe kugwana necyaro cyona nabanyo kozara umuga jaga makagakora ki gayanga, but if you come waija n'umushije wawe mu igwariro tukaba counselinga nabasa kucitegereza. Nanka ustamanyizi nange wagamba ngo ine nchindi ibiri baturene bamushemeza okuzara baiza yashashashasha za university bamjana ngo agaruke bakumushemeza. Abashahoti bagwire nico twantugambaho umukazi wito mu Uganda ite cha developing wagire nchindi ibiri tukakwikiriza kuzangaye kugirebisha mwene bakira considering asate 8 complete weeks amezi 8 gahwireyo wataho mwezi gwa mwenda babona kushemeza, so nibakutebenganisa iki tweta elective kugira ngo nakutebenganisa kugambire gift ntuza kushemeza orunako runoro, so ishituma bayenda kushemeza tebakwenda ngo otandike bisha because ntekateka ngo in those coming weeks so mwezi gwa mwenda no basa kutandika ki ebisha kandi kitakwenda ngo kibeho, so abashaka bakutenkasa kugambire biregyo nibatekateka umwana wawe hati nabarije nayakuzire nayashohora atari muki tarobuzi kusenga kugira ngo orinde banze wagire bisha kandi tutakwenda ngo umukazi w'enchindi birakoreke agire bisha nayo woje mu igwari uri kusindika nibakora cyo nakushemeza eshongere kutuma bakushemeza bako nagambira nyinenda nivani bagisharaho mpaka gisharo mundi guko banza bagisharo gwa kabiri, so eshinde kikuba kitagukireho ekibatagwireho ekibatirenke cyapa sagire cyacu kwatoni kirahuka kucweka kusinge kitakozere ekitacwekere, so kukuba hati ya ubara kushemizeho ko kugire bishe byo nibani nankanye nenda nibikwatanye nenda, so nebasako ya nebasa kubaruka kitwatwagambira kugira ngo umwe notuma nenda ya baruka, so tubakwa chance kugira ngo koze mureba ubanza ubone kituba wakora ki wa baruka rero ngo wabuza ngo akazariro mu cyaro ngo yare kintu cya baraka cya baruka tingumanya tinkumanye kidecho akuba tinda kirebireho, so tinkubasa kugira nti neki ningashineki konga ece kumanya waza kuzaresha umwana ne yatika bumwe ko naraga amizi go mwana yashanga yabe yaruhire yarese amizi agakozere agari ya dark green kandi umwe araba kureta make
twisha turi tuce bibaruka nkabasora nigasho umwana akashita maybe umwana ko kubashitame nana apama umiza ngo biba biri kwiragura so abuja ngo tindacirebereho tinkubasa kugira ngo neki ningashe neki konga amwe bare kuturikeza program ya agenda we bari mazima mushaho witu kandi nanogarukamo abantu aba ebuzo hine oya ha YouTube ndia Machi Davis yanabuza how much is it to do antenatal care at Ruharo Hospital ubwo ndia Machi Davis nabuza ukora antenatal Ruharo konko umuntu yisho kureba umushaho nashashura zingaye I think bisetere hindukire muso tindi kuva internet center zo konka twaza kugaruka ma YouTube aho tukugambire twakucheckinga list kusinga kugambire center zitarizo rero tukashanga kandi twawushingana twakugaruka ma YouTube tugambire centers kare so mwebare kuritiza mwebare kurata program yitu tukagise hamheru Davis twakoraganisa noza kureba ko umuntu yakugarukamo yaje kugambira centezo kandi nimwe ababuza kandi nyina masikongo mwagaruka muje mwaba satisfied na answers zo mushaho yabahereza bwenu mureke tubasiburaha mukama wita baturindire murare kuronje Revival TV, amagaro wijwire. Umurebe wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurisimanseji nwenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuretera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye mu program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo na program zeitu nango n'abahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehangura ebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukura tera social media zeitu rero garukime bibuze ebyo abantu 20 barabanze garuka me bibuze ebi nibaza kuteka mu draw rero tutora